Yeba. Yokunjani? Leli viki phela ngalesithathu manje. Sihambele into yodwa. Oh, nge-TV liyana. All right. That's correct. Yazi i-TV yenu ifinto eziningi kakhulu. I-TV yenu ifinto eziningi. Isona ukuthi ngoba inamba onje leyo nakuthi ngayibhala ngathi ngiyafona yangangena. I-TV yenu ifuna ukulungisa into eziningi kakhulu. I-TV yenu 1 ifi-radiator. Thermometer. Water pump. So izinto kumele ukuthi ngiqale ngicheck ama-price lami ukuthi ngizithola njani ebantwini. Angisomuntu olitsotsi. Kanti akabe nje ukuthi i-TV le lalichana ngayo lalixabene kwenzakalani. Kumbe indaba yama load shedding. Istory lezi ayozikhuluma azihambisani lento esiyifunayo. Ukuthi thina i-TV silethe ibulawe yini akusho wena umsebenzi wakho ukulungisa i-TV. For example uyabona le ngivule. Okay, uyabona le ngivule. Yeah. I-thermometer le. Yeah. Uyabona la? La. Yeah, 200. Yes, u200 utshona. Andawazi ukuthi i-thermometer ifile. Njalo i-thermometer ingafanga ngapha siyaffect i-radiator ngapha. Yeah. I-pump already iyabe si-returner. Uyabona? Then i-fan plate ngabe iyaqhama. Lokusho into wakho. So izinto ezifile zonke ukuthi zifile kuyakho i-TV le ingcono ngoba le ichaye i-thermometer kuphela sichale le water pump. Manje singabuyanga la kade sokuzwa ngoba ngikho yikho phela ngisho ukuthi abantu kumele lizwisise ngoba ama-TV la osibhono laba vele into eseziphuma mbijana ku-fashion. So ngoba iyo le yethu. Hayi ayisiyo le ngomunye unkazana. Uyabona. So nje ubuyiboni lapha uzayilanda la imnikeza i-quotation yonke uthe kana problem. Uze wathi ukuthi bhuti Mahlalela mina ngikhulekile ngizakubhadala R100 phezulu. Lalela thina kasila ndaba nento ekhulumayo. I-problem yakho ukuthi uzositshela ukuthi kule TV osibhono kule TV enjani. Thina silethe i-TV la iyi-TV ingenaso isibhono lesokhuluma ngaso. Into esiyifuna ngasinanda ukuthi i-TV nani. Lungisa i-TV yethu sinike sihambe siyobukela Mahlalela. It's fine. Yes, buyani ngolesithathu ngilungisa i-radiator le water pump. Finish. Uyabusuzithola lezo zinto. Ngisengikhulume la. Ngoba for 3 weeks uhloko uthola lezo zinto. Susitshela ngolesithathu. Asekho ku-16 TV lisensenza la ngihamba ncenga. Malini? Le malini. Sikukhulumisana lile malini. The 20 rand. Akhulunywa njalo baba ngumdala wena. Lethani 2000. Antwana awuzothenga lezi zinto ubani uwazi ukuthi zimali. Ngizazithenga. Sibhalele thina siyothenga lezi zinto. Lizayithatha i-radiator. Ngoba into lezi nxa usiyathenga kumele ube le-license. Awusozuhambe ethenga ama-parts ento ungela license. I-trade kumele uregister kwazi ukuthi ulungisa abantu. So ngole angisamjusisi. Ngolesithathu siza la sizokunika i-2000 uhambe uyothenga siza la sizothatha i-TV. Ngizolanda i-TV yenu. Uzobe usuyithola imali yokuthenga lezi zinto. Ngoba ukhala imali yenu, lethani imali yenu nithenga into zenu. I-TV ngivulile. Ngalitshela ukuthi i-radiator ifile, iphampu uyibona. Iphampu uyibona ukuthi ivuleke kuphi i-TV. I-TV ikhona lapha endlini. Nanti abantwana ngiyibamba. Ilalelani ngiyibamba. I-TV right bayibukele. Ngiyibamba yathi umfana mayifaka eplugini. Sibone ukuthi iyakhona yini ku-return. I-radiator yenza njani le fan. Lalela asenze kanje. Lapha sesenza into yokugcina. Anisadlali futhi. Ngolesithathu ngila. Ngayithola lelilo kungalunganga. Ngizokuyeda. Ngolesithathu kuya lapha. Ngizokuyeda. Mama ngicela ukhuza indoda yakho. Ngizokuyeda. I-TV nibukela. Ukhuza indoda yakho. Ngizokuyeda. Ngizana ngolesithathu le mali yami ithatha i-TV yenu. Indaba yokuyeda ukhuza indoda yakho. Lalela ngizokuyeda. Uzafela emzini yabantu. Uzafela emzini yabantu wena. Hamba udelela abantu ungabazi. Uzakufa kubi. Yebo. Mhleli ngibona liza la kuma TV. Uthini ma TV? Hayi lo muntu utshela istory kufuneka i-gearbox, kufuneka i-radiator, kufuneka i-water pump. Siyazithatha. Yes? Gearbox yakhe. E-TV. Gearbox yakhe. E-TV. Gearbox. So, nakhe no2 kanje. Uthi ufunani? I-gearbox Ne-radiator futhi. Ukuthi TV lu. Ngoba abantu barayikhaba sihlanu. Umfazi wakho indoda yakho.